WhatsApp us now 067 681 0027. Radio Azania, your online community station. Ha re sa eme ka maoto ha bo rona ke naheng re le setjhaba sa Afrika Borwa se bang se dumela hore sona ha se tshehetse tse ding tsa dikarolo tse etsahalang ka hara naha. Mona ha bo rona Afrika Borwa ho ingwaya e le kgwekgwe. Dikarolong tsena tse re bonang hore maemo a bodumedi a laola boradipolotiki, a laola le setjhaba le boraditjhelete ka hara naha ena. Mme rona bafutsana ha bo rona ke naheng re majority, bafutsana re majority ka hara naha ena. Haeba re tla dumela ho laolwa ka boloi, re be re rekisane rona ka bo rona molemong wa tjhelete ha bo rona ke naheng. Ke bua tjena ke ipapisitse le ditaba tsa ntate Patrice Motsepe ka hara naha ena ya bo rona ya Afrika Borwa. Tsena tsa di qadileng lemo se fetseng ka di-1 tsa December. Mme selemong sena re bone hape ha thakgola leano lena la hae ka di-30 tsa November. E le second annual an event. Jwale potso tse re lokelang ho ipotsa tsona re le ma-Afrika Borwa ko hore na re iswa kae re le setjhaba, hobane diketso di bua ho feta mantswe ha motho a ka ema sefale moo a bua sa ratang ho ka re jwetsa sona, empa diketso di a supa hore na re iswa kae re le setjhaba sa Afrika Borwa. Tsela ya ntate Motsepe a sebetsang ditaba ka yona ke sesupo sa hore o qadile letsholo la ho ipabola ho ya ho 2029. Lemo se fedileng ke ile ka bontsha kare haeba ha re hlokomele rona le ba bang mekga e iketang ka hara naha ya Afrika Borwa, mekga e nahanang hore e ka tlisa boemo botle botsitsong. Haeba ha re bone hore na re kgannelwa kae, ke bua tjena hobane mokga wa haeso wa South African Royal Kingdoms Organization o eme ka maoto ho ka tlia diphethoho ka hara naha ena. Mokga ona wa haeso o eme ka lefatshe hore ka hara dintho tsena kaofela tse ntseng di etswa ka hara naha, ho molemong wa rona re le setjhaba hore ho be le letho le re ka ra itshedisang ka lona, hore le haeba babusi ba naha ye ba rata ho ka re busa ka tjhelete, lefatshe lona ke la rona. Jwale re iswa hodimo le tlase
ha ona letho le re le fupereng ka hara matsoho a rona. Jwale rona re le mokga wa SARCO re eme mona re re Ntate Ramaphosa ska futsa monna moholo Mandela le monna moholo Ntate Mbeki le monna moholo Ntate Zuma kgutlisetsa lefatshe ho beng ba lona. Jwale o tsebe hore re bua le selalome se seholo mopresidente wa naha ena Ramaqitolo morumuwa wa Maburu le Manyesemane ho tla re hatella le ho re timetsa. Ho kgethuwe fela merabe e mebedi ka hara naha ena ya Afrika Borwa e fuweng borena le lefatshe. Ha re tla ka mona ka KZN re kopana le silo mona mo ho busang morena ya sa tswa bewa ka mora lefu la ntatae e leng Misizulu. Ebe re tla ka mona ka Mhlanga setjhabeng sa Mandebele. Re bona morena Mabena e le yena a fuweng tlotla le lefatshe, e leng hore mona ka hara naha ye ya bo rona re buswa ke merabe e mebedi ha re tla tabeng tsa mafatshe le marena bao ba leng recognized ke government ya Afrika Borwa hore ke setjhaba sa Mandebele le setjhaba sa AmaZulu. Empa ke a tseba hore ka hara setjhaba sa Mandebele ho ntsona le Mandebele a sa kgotsofallang boemo boo, ho ntsona le Mandebele a dumelang hore mafatshe a ona a tlamehang hore a kgutlele matsohong a ona marena na ano kapa marena, hoba morena o mong ke tla re ke marenana ha a kgotsofalla boemo boo, e tswe le bona borena boo e ntse bo tsekwa ka ho tshwanang le ka mona ka ho AmaZulu ka borena boo bo teng bo dutsing. Hoba re a tseba hore na borena bo lokelang ho se kotsomala ke borena bofeng. Haeba le ile la e bala nalane la hola le tseba hore nalane ya naha ena ho ya ka merabe yohle e re leng yona hore borena ba AmaZulu ke borena bo ikarabellang boreneng ba Mthethwa, hobane Shaka Zulu o hodisitswe ke lelapa la ha Mthethwa. Empa tseno e se le ditaba tsa maobane. Empa bohlokwa ke hore marena wohle a eme ka maoto a tseke ho fumana diripanyana tsa mafatshe a ona. Jwale re tla lefapheng lena le emetseng tsa borena ka hara naha ena, le re tsebang hantle hore ho la haralwa Maburu le Manyesemane a ile a ya kopanong e ileng ya tsholela Ntate Zuma ka ntle le Ntate Chris Hani ka ntle. Mona moo monnamoholo Mandela a ileng a nka diqeto le Maburu le Manyesemane hore ha e le lefatshe lona
bana ba thari e ntsho le ha ba lwanne ba keke ba le bona. Jwale taba tsena tsa ntate Patrice Motsepe e ntse le yona agenda yane ya Maburu le Manyesemane, hobane ba ile ba re colonizer ka kereke le Bibele, ntse ba matha ka yona. Mme jwale re a ba bona ba fofelang kapa dinonyana tsa siba le leng tse fofelang nqa e le nngwe ka kopano yena e re thetswang ka yona ho thwa ke thapelo ya setjhaba, empa thapelo eo ya setjhaba e ikgethile. Ha ke ne ke sa ntse ke le leloko la African National Congress, re bile le di-rally di ne di bitswa Siyanqoba Rally, FNB. Ke nnete di ne di etswa ke African National Congress, empa di ne di mema setjhaba sohle sa naha ena, di ne di sa kgetholle. Jwale ena ke motheo o motjha o lelekelang 2029 le agenda ya 2030. Ke ile ka bontsha kare ka 2030 haeba ha re bone re ntse re sua lerapo la puleng mona rona le ba Zalwane, ke utlwile hore ba bang ba kenya disutu tsa di-aluminium ka dieta tse motsu tse benyang. Ha ba lona ke naheng, hobane mona ho hlakile, ke bontshitse kare shebang kereke tse pedi, IPHC le ZCC, hore ka 2029 re a tseba hore divoutu di a utsuwa ka hara naha ena ya borona. Rigging ke ntho e teng, ba riga divoutu. Ke ne ke le moo, ke bone boshodu ba utswa divoutu hore na ho etsahala eng. Kereke tseo tse pedi di tshwere matshweletshwele. Jwale ke bone lemong sena hore moralo ko re di tla latuwa ka bonngwe. Lemo se fedileng ha re a ka ra bona kereke ya ntate Shembe ka matla ana, le haeba ne ba le teng maloko a yona, empa kgetlong lena o fuwe le platform. Re bone hore dikereke tse mmalwa tse re di tsebang hore ke tsa di-Freemasons, jwalo ka kereke ya Roma, re bone baruti ba Roma le bona ba teng. Bana ba ntate Modimo, nako ena e mpe ena e re leng ho yona, ntho di pedi, ke tronko kapa ke lefu ho motho e mong le e mong. Ha re sheba Afrika hodimo kwa, re ipotsa dipotso hore na Boko Haram ba tswa kae? Ba bolaya ba Kreste a kere moo. Re ipotsa dipotso hore na ke ka lebaka lang naha ya Nigeria le dinaha tse mabapi di sitwa ho ka thiba Boko Haram. Re ipotsa dipotso hore na United Nations e sitwa keng ha ba Kreste ba bolawa naheng ya Nigeria ke Boko Haram. Re bona di-video letsatsi le tjhabang le le dikelang ho bolawa ba Kreste moo. Le mona Afrika Borwa e atla nako eo.
mo re tlo tlang re bona batho ka bongata bo baleya bo ya exile. Rona re sale lehlohonolo re ka fetola maemo ana re le naha. Ana e re yang re a lebile. Re a tseba hore ntate Patrice Motsepe e sale a matha le ntate Ramaphosa ka 1994 ka di 10 tsa December mane Sharpeville Stadium. Ntate Patrice Motsepe o na le sefale moo le yena a na le ntate Cyril Ramaphosa mopresidente wa rona. Ha Monnamolo Mandela a na lo saena tokomane ya molaotheo wa naha ena ya Afrika Borwa, e sale ntate Patrice Motsepe a itshwarelleditse ka baki ya ntate Ramaphosa ba tswa hole. Re qetelletse re bona ntate Ramaphosa e ba sware ka lelapeng la ha Motsepe, a nkana le kgaitsedi ya ntate Patrice Motsepe ba etsa tlama thata jwale hore e tla re nako ena ha e fitla e be ba letsweng ba tla busa ho fitlella Jesu a kgutla. Dikarolo tsena tse re tobaneng le tsona ke campaign. Re thetswa ka hore ho etswa thapelo, ba exercise power ka dikereke hobane rona re le batho re keke ra ya ho prayer ya nation monono. Le yona thapelo eo ya setjhaba re dutse re shebile ona ke thapelo ya mofuta monnye. Ba re bontsha hore bona FNB ba tla etlatsa FNB plus minus ka di-splits ke 90,000 plus minus capacity, ho ebang le 100,000 e ka kena ka di-splits. Di-splits ke bua ka batho bana ba dutseng on the ground le batho ba itshetlehileng ka mabota pateng. Sitting ya FNB is 90,000. Jale ba exercise matla power ba tseba mo ba yang teng ka rona. Campaign ena entate Patrice Motsepe a etsang ha e etsetse rona, o etsetsa African National Congress. Hobane sware ai le ntate Ramaphosa o batla hore a se kotsomale ebe mopresidente wa naha ena, ha mmoho le Maburu le Manyesemane. Re a tseba bo Oppenheimers bo Rupert's jwalo jwalo, ho ngata fela ka mono babusi ba naha ena. Phapama tswang borokong tlohelleng ena ya One World Order, hobane ka 2012 ha ke le tsebisa yona ke le jwetsitse kare hua ho one church one religion, mme ho thwa ditjhaba tsohle di tla fella Sione. Ha re tsebe hore na e bolelang. Ho na le se fela ka difeleng tsa Sione, empa difela tseno ha di a etsetswa ZCC, empa ba ipabola ka hore ditjhaba tsohle di tla fella Sione. Jwale nna ke tla shapa modisana, dinku di tla phatlalla. Ke itse ho lona ha so tswalwe motho ya tla bolaya mokoto, ebile ha so ka ebile lehodimo le nka diqeto tsa hore ho teng motho a tla mpolaya nna. Ke tla ke bitsetswa ka lehodimong. Ke mona ho tla lopolla lona setjhaba sa ntate Modimo.
ke teng mo ke tlo le lopolla. Jwale ke re ho lona phaphamang tsoang borokong. Dingangisano tsa rona bakeng sa maburu le manyesemane re rekiswa ke bana ba bo rona, bontate Ramaphosa, bontate Patrice Motsepe, ba re rekisitse kgale. Ha se ntwa hona jwale. Le ipotsa dipotso hore na ke ka lebaka lang bapepesi, whistleblowers, bapepesi ba le bangata ha kana ba dutse hodima ntho e le nngwe ya basebeletsi ba Satane kapa di-devil worshippers, barapedi ba mmuso wa lefifi. Ke ka lebaka lang babusi ba bona ba ditlamong le bona ba le jwalo, bao ba sebeletsang mmuso wa lefifi re ba shebile ke re a ba bona ka diketso le mesebetsi ya bona. Ba ditlamong le bona ba le jwalo. Ha o sana reverse hobane ba nkile dikano ke dilekane tseo. Re bona ke re Mapostola Simon Mokoena ho tloha lemo se fedileng, jwale kgetlong lena ba kopane le motswalle wa hae Ntate Thuso a mo interviewa. Ke utlwile mona ma bontshang hore le bao ba ba jellang mona nako ya bona ya tla. It's a war, both physical war and spiritual warfare. It's a war. It has been declared. Haeba ba nang le ditsebe ba utlwile ditaba tse neng di bueha FNB Stadium maloba. Skela kgahlwa ke none e feta ka tsela. All of us, we are campaigning. I am one of them. Ke campaignela party ya heso e leng SARCO. Ke na le tokelo ya ho campaign. It's part of campaign. Jwale ke campaignela le mahodimo e ke a sebeletsang, la ntate le la mora le la moya o halalelang jwalo ka morumo. Haeba re batla ho utlwa ka letlalo se ntse re sotleile re le dintho tsena tse re leng tsona ka hara naha ye, ho kene melata ho iketsetswa ka maphelo a rona, bao ba ratang ho ka ba dinku ke kgetho ya bona. Ha se rona kaofela re tla dumelang ho ba dinku ka hara naha ena. Re buisitswe ka lere la tshepe le bontata rona ke maburu le manyesemane. Jwale kgetlong lena ka kotloloho jwale re buswa ka lere la tshepe ke bana ba bo rona ka lebaka la tjhelete le matla a diabolosi. Dikarolo tseo kaofela tse etsahetseng FNB di re bulang mahlo, le hlele a tone ha ekaba ke teng. Ha re tlo tla re hula-hulana kapa re lwantshana le bakereki ba dikereke tseo ke bana ba bo rona. Le bona ditaba tsena tse re di buang ba di utlwa, mme ba bona. Kgetho ke ya bona le bona. Ha se kereke tsa bo bona tseno, ha ba di tsebe le ho di tseba hore na di tswa kae le motheo wa tsona o tswa kae. Ba hapuwe ka hara dikereke tseo. Jwale ke re ho lona ke tlo kgutlela morao kwana ho tloha ka 2021 mo ke neng ke buisana le mabotjho-botjho teng
ke rata hore ke re bue ka taba ena ya moya. E ka ba moya wa bokoma, e ka ba moya wa boprofeta, e ka ba moya ona e ntate Thabang a ntsa re wa nkuwa wa thebulwa wa sereng hwa tjha wa tima. Ke rata hore re tlo bua ka taba tsa moya, hobane re tshwerwe ka nthwena ya moya. Boholo ba batho bao ba bonang ka hara kereke ya ZCC ba isitswe ke mathata a moya, le boloi ke moya. Jwale potso ke hore na ntate Patrice Motsepe ha qala taba tse tsa hae jwalo ka morui ka hara naha e, ha di qala le setjhaba sa Afrika Borwa, o a qolla ka hara setjhaba sa Afrika Borwa, o qala ditaba tsena le kereke. E bolelang ntho e? O di qala le kereke hobane kereke ya ZCC e phuthile ditjhaba ka hara naha ena. Boradipolotiki ba tseba hore na ho tsuwa kae ka ditaba tsa babusi ba naha ena e leng di-Freemasons. Jwalo ka ha le bona re le bangata, re se re tseba hore na dikarolo tsena tsa babusi le basebeletsi ba meya ena ya metsi, ke utlwile hore spokesperson se seng sa strateng, ke tla e beha jwalo, se neng se buella ZCC, se re le tswala tama mohashwa ka hara metsi, jwale ke enwa o tlile. Ba re mmona ka maru ma yang teng, re boka ha di oroha ha pula ena. Dinnete tsona di ntse di tlo tswa, bana ba ntate Modimo. Empa setjhaba sa ntate Modimo se teng ka hara naha ena. Bana ba ntate Modimo le setjhaba sa ntate Modimo le baholo ba setjhaba sena ba sebediswang kapa ba tshepetseng kapa ba lelekelwang ke moya o halalelang ba teng ka hara naha ena. Re a tseba hore bapholoswa ba sebeletsang mmuso wa lefifi ba bangata ka hara naha ena, le dibini tse hapuweng ke mmuso wa lefifi di ngata. Re tlo di bona ha ntse re ya ho 2029. Re tlo ba bona basebeletsi ba lefifi ha ntse re ya ho 2029. Ha ba no ba mema batho ka moya ha re kopaneng, bana ba ntate Modimo. Ka moya ha re kopane. Re metsi le oli. Ha hona mo re kopanang teng le basebeletsi ba mmuso wa lefifi, kapa basebeletsi ba Satane, kapa baloi. Ha o mo re kopanang teng le bona, ha fela re lelekelwa ke moya o halalelang. Moya o halalelang wa rejecta. Ka ho tshwanang le bona, ba re rejecta le bona. Empa bao be re tla ba bona ba tsamaisana tsela le bona. Let along hore motho ke mosebetsi o mengwe hore motho a tlo sebetsa. Ke utlwile momamedi e mong a re jwale motho ha hiruwe a lo sebetsa mono, moya o fokela kae? Ntle le ditaba tseno re a ba tseba ba fofelang nqa e le nngwe hore na ke bomang. Bana ba ntate Modimo, lefatsheng lena le re phelang ho lona, re na le positive, re na le negative. Re na le Satane, re na le Modimo. There's nothing wrong ha bana ba Modimo ba ema ka maoto. There's nothing wrong ha bana ba Satane ba ema ka maoto. Ho hlokahalang ke nnete
hore ho ska ba le baikaketsi ba reng re bana ba Modimo empa e le diphiri ka hara makoko a dinku. Tshenolo e bolela seno, hore ha re ba pepeseng re ba tsebeng, ba yang ba ye ka ho rata, ntle le bana ba hapueng ba sa tsebe hore ba matha ka mora ntho eo ye ba sa e tsebeng. Ha le so sotle ko hona le tla sotle haeba le tla dumella maemo a e re a bonang ka hara naha a etsahala, ko hona ho santse ho tlo sotleuwa, ko hona batho ba santse ba tlo shwa. Motho ka mong kapa lelapa ka leng le tla bolokana. Ha re no bona batho ba tlo boloka batho ba bang. Re tla bona batho ba bararo, mme le ntate ba lo boloka ngwana, ngwana le mme ba lo boloka ntata bona, ntate le mora o tla boloka mma bona. Uzozisola wayohlangane nomukoto, uzozisola wayohlangane naye, uzozisola wayohlangane nowafe, uzozisola wayohlangane nomashele, uzozisola wayohlangane nomkhanazi, uzozisola wayohlangane nabo